Tövəndəki dramlaşdırılğan hekayə bu ssenariyadagi bosh personajning haqiqiy beshidan o'tkazgan sarguzashtisidir. Uning rostligi nopuzluq mutaxassislar tarafidan tekshirilib, jazmlashtirilgan. Qabilimizning an'anasi bo'yicha Landak uyning kendisi hammadan burun turib, kallani chivindan qo'dash uchun o't yoqib gulxan salatdi. Ondan ota-onamning yiniga kirib salomlashdi. Kallani sevib, mo'zaylarni emitib bo'lgandan keyin ularni yayloqqa apirib o'tlatdi. Kalla beqish har bir o'g'il bolaning majburiyati edi. Bizde kalla beqishni bilmagan o'g'il bola keraksiz deb hisoblanadi. Mana bu mening kunlik qiladigan ishim edi. Kichigimdan tortib dadamni bek yaxshi ko'rardi. Uning hamma ishi menga shunday yaraydi. Hatto dadam namoz o'qisa, uningga ergishib birga o'qiydi. Qalbimda dadam bilan Xudoni har qachon xursand qilaman deb qaror qilgan edim. Cho'ngaygan sira shunday qilishga texmi tirishdi. Baba, ina da albarkar samun uba kamar ka. Ka bani duk abin da zai iya roka daga wurin babansa. Sai dai baba, ina da roka guda ɗaya da zan yi zuwa gare ka. Menene wannan roko ɗana? Ina so ne in samu ilimi irin na zamani. Ina so in je makarantar Arabic in kuma koya karatun Kur'ani. In ka yarda baba, ina fata ba za ka hana ni ba. Akwai wani damuwa ne? A'a baba. To, wannan roko ya gamshe ni ɗana. Don haka, za ka je Bauchi ka fara makaranta da Sheikh Ibrahim. To baba. Allah ya taimake ka, salamarsa kuma ya bi da kai. Amin baba. To sai ka je ka shirya ko? To na gode baba. Na gode. San juma baba. Men Bauchi yesida Şeyh İbrahim'ning qo'lida 3 yil Qur'on o'rgandim. Bu yerda menga o'xshash yosh taliblarmi az emasdi. Biz islom dinining prinsiplari va uning hayotimizdagi ahamiyatini o'rgandik. Bu yerdan keyin Gombe shahriga berib, 2 yil texmi ishkirlab, islom dinini va Qur'onga tafsir berishni o'rgandim. Keyin men Maydug'ori shahriga berib, u yerda yana 2 yil Qur'onni o'qidim. Zariya shahriga o'qishga borganimda men arabchani yaxshi o'qiy oladigan ham yoza oladigan bo'ldim. Eng oxiri Qur'on bilimimni oshirish uchun Zariyada yana 1 yil o'qidim. U vaqtda men 22 yoshda bo'lib, Saudiya Arabistonga berib, bilimimni to'liqlash yo'lini izlayotdim. Lekin dal shu vaqtda dadamdan meni qaytib kelsin degan xabar keldi. Dadamning o'yicha Saudiya Arabistonga boradigan pulni topqicha mening uyda qolganim tuzak.
Dedem bana çetelge çıkıştın burun seni öylep koyman dedi. Şuna uyga qaytib kelib o'qishimni to'xtatdim. Uyda bir yildak turib, yangi burunqidek podachilik qildim. Malik yawmiddin. Kanatimizda men imom bo'lib, Qur'ondan ta'limot berdim. Bir kuni mallarni yondirib kelib, namoshandan keyin dasturxonda o'tirdik. Dadam mening tig'i o'ylanmaganligimdan ansirayotganligini aytdi. Lekin men dadamga eng yaxshisi boshda Saudiya Arabistonga berib, islom dinini o'rganishimni butunlay tugatib, andan to'y qilsam bo'ladi dedim. Matan naka fa da aka yi maka kame, ya za mu yi da su? Baba ka so ne ba riga na aure ko ba. Kwarai kam, ba ikon Allah ke sa mutum ya yi aure ba. Kwarai ikon Allah ne. Yanzu ba kana shakan ikon Allah ba kuwa? A'a, baba. Ina so in ƙara sonin Allah sosai. Wannan shine son zuciya na. To, ba zan ga laifinka ba a wannan kudiri da ka ɗauka ɗana. Amma Saudiya tana da nisa. Uwarka kuma tana tsoro cewa in ka tafi ba za ka dawo ba. Za mu karasa bayani da safe ko? U ishni ko'rgandan keyin faqat uxlayolmadim. Tong'atgacha o'g'aq o'ltirdim. Ertasi tushimni dadamga aytib beray deb o'ylagan edim. Lekin aytqim kelmadi. Shu kuni sirtqa chiqmay uyda bo'ldim. Namoshandan keyin otimiz bo'yicha tamoq o'ltirib paranglashdik. Keyin hammalar yetib uxlab qoldik. Uzoq o'tmayla yana tush ko'rdim. Ɗana, me kake yi a nan? Ba sani ba. In kai ka gida.
ɗana, ina ƙaunar ka. Bu kadar hech qanday qo'rqinch his qilmadim. Oldingi tushimda qora terga cho'milib ketibganman. Lekin bu tushda undaq bo'lmadi. Tushimdagi meni qutqizgan heliqi kishi va uning menga degan gaplari meni cho'nqur o'yga soldi. U zodi kim? Bu navbat tushimni dadamga aytishni qaror qildi. O'rnimdan turibla tushimda ko'rganlarimni dadamga aytib berdim. Assalomu alaykum. U darrov menga dedi. Ka je ka shirya mu je wajen mai duba. Baba, kana da goro? Ga goro. Gashi. Yawa. Ku nuna min. Ku nuna min. Ku nuna min. Ku kiɗa. Baba, yaronka yana hannun mayu. Kai, Da an kashe shi cikin kwana biyu. Kun yi sa da kun ka zo. Zan maganin su. Ka gan wannan? Za a shafa mishi a kai. to, Da dare kan yi bacci. to. Wannan kuma za a nika a yi mishi turare a daki kan yi bacci. In Allah yadda zai karya mahalkin ba zai sake dawo ba. Bai zai sake dawowa ba ko? Ba zai sake dawowa ba. Sam To, to, shi kenan. shi kenan? Eh, To, mun gode, ku je. mun gode. Sa an jima. Yawwa, mun gode, Sanu yaro. mun gode. Ya duba. Ya duba. Baba, baba, menene na sake yin mafarki. wanda irin mafarki Na kai mafarki zan shiga katona mita aljanu suka fito mini. Baba. Dayan haƙora da wannan na sun tsaye. Shi ne ya ce in ba na tsallake rami ba, zaki zai kashe ni. Zan tsallake kenan sai mutum ya farin kaya ya fita. Mutum mai farin kaya. Wanda ya taimake ni a wancan mafarki din. Sai maka me? Sai ya ce mini zan je gida ne, sai na ce mashi sai ya ce ina so shi ya taimake ni, na ce mashi sai ya miƙe kafan shi sai rami ya rufu, sai ya kai ni gida. Da ya kai ni gida sai ya ce shi yana so na, sai ya tafi. To, aljanun fa? Da sun gan shi sai sun bata. Kaje ka kwanta, mafarki ya kare. Baba, ina jin tsoro. Ya kana jin tsoron mafarki kuma ɗana? Baba, wannan ya sha ƙarfin mafarki. Ka ci gaba da shafa maganin mai duban nan. Da safe ko in bai bari ba, za mu wuce Sokoto mu je mu nemi wani mai duba kuma. Kaji? Ka je ka kwanta. Keyingi akşamı yana bir tush ko'rdim. Shunday qilib uzildirmay, uda 6 akşam tush ko'rdim. Tushimning hammasida osh oq to'n kiygan, nur chechib turadigan odam meni shaytondan qo'rab keldi.
Her qitim tushimning oxirida u menga o'g'lim, men seni suyman deb ketib qoladi. Shu vaqtda men u kishining Ayso payg'ambar ekanligini tunib yetdim. Shuningdan keyin eng oxirgi tushni, ya'ni 7-tushni ko'rdim. Me kake karantawa, ɗana? Ban iya ganewa ba. Kana so in taimake ka? Ina so. Muhammad, wannan littafi daga wurin Ubangiji ya zo, yana da maganar Allah a cikinsa. Waɗannan ayoyi duk maganar Allah ne. Ka zo gare ni, kai ɗin nan mai wahala, mai fama da kaya, ni ko zan hutashe ka. Ka shiga bautata, ka kuma koya a gare ni, domin ni mai tawali'u ne, marar girman kai, za ka kuwa samu kwanciyar rai. Ka taɓa jin labarin hanya da gaskiya da rai? Ban taɓa je ba. Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai. Ba mai zuwa wurin Uba sai ta wurina. Kai waye? Ka sanna a matsayin Annabi Isa. Na zo ne in baka rai na har abada. In ka karɓe ni Ubangiji da mai ceto, za ka zama ɗa ga Allah. Allah yana da ‘ya'ya ne? ‘Ya'yan Allah haifaffu ne daga wurin ruhu, ba daga jiki ba. Kana ba da gaskiya ga Allah? Na yarda da Allah. Ka ba da gaskiya a gare ni kuma. A duniya kana da wahala, amma ka yi farin ciki. Na yi nasara da duniya. Kana so ka karbe ni? Zan karbe ka. Hats atiganda Xo'shni yezidagi Aysoga ergashuvchilarning birisini izlab bordi. U odamning ismi Yonatan. Yaxshi, ishonchli odam ekanligini bilardim. Shunga barliq andishlarimni uningga aytmoqchi bo'ldim. Yonatan aytganlarimning hammasini anglagandan keyin Bauchi yezidagi bir injil ustozi bilan ko'rishga ketdi. Bu injil ustozi har yakshanbada Yonatanning yezida ta'lim bergachga Yonatan bilan obdan tunishdi ekan. To kamar inda nake faɗi maka, zan janzo da Muhammadi za mu zo mu same ka nan. Kamar Allah.
Sanu pastor. Jonathan. Na'am. Ka dawo? To san da zuwa. Yawa. Sannu sannu. Mun zo da Muhammad ne. Shigo abinka Muhammad. Malam Muhammad barka da zuwa. Sannu pastor. Muhammad. Yawa. Barka ka dai. Barka ka dai. Jonathan abokinka ya faɗa mani dukan mafarkan da ka yi. Kuma zan yi farin ciki idan kai ka faɗa man da bakinka. Kwarai da gaske pastor, ina wa'yansu mafarki masu ban tsoro. Wa'yansu mutane sun sa bakaken kaya suna tauzata ni a mafarki. Amma akwai wanda na yi mutum ya sa haifayen kaya hakan nan. Ya ce mani shine annabi Isa, shine hanya na gaskiya, babu wani hanya sai shi. Kuma ya ce ni in karbe shi. Men ustozga tushimda ko'rganlarimning hammasini so'zlab berdim. Sai me kace mishi? U anglagandan keyin menga Aysoga darrov ergashmasangiz bo'lmaydi deb nasihat berdi. A yanzu nan za ka yarda da gayyatan da ya maka a mafarkin nan cewa ka yi imani da shi? Idan ka yarda zan jagorance ka, kuma wannan shine zai zama tushen salamarka, ka ce ni Muhammad. Ni Muhammad. Na karbi Isa. Na karbi Isa. Ya zama Ubangiji. Ya zama Ubangiji na. Men Xudodan barliq gunohlarimni kechir deb tiladim. Amin. Shuning bilan men qalbimni butunlay Hazrat Aysoga berishladim. Ko'zimni ochganimda azaldan bo'lmagan xushallik va tinchlikni his qildim. Shuningdan keyin meningdagi qo'rqinch va andishlar yo'qoldi. Mening ko'nglim shundoq orom topdi. Shu topda qalbimda Xudoning uyiga qayt. Men senga ko'rsatgan mehr shafqatni uydagilarga aytgan deganidek his qildim. Yanzu ina mafarki. Ɗana ya zama Kirista. Ɗana musulmi ya zama kafiri. Kai! Wani ya tashe ni. Ni ba zan zauna nan ba. Allahu Akbar. Allah. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله Bir haftadan keyin dadam zodi nima bo'lganligini bilmoqchi bo'lib meni chaqirdi. Chunki u mening masjidga bormay Injil o'qiyotganimni ko'ribdi ekan. Babu wani abu makamancin wannan da ya taba faruwa a cikin wannan iyalinmu, kuma ba zai sake faruwa ba. Yanzu ina baka zaɓi kashi biyu, ka musunci Yesu ko kuma ka bar wannan gidan har abada. Kai ne ubana, kuma ina ƙaunanka, ina kuma girmama ka. Ba zan taɓa aikata abun da zai ɓata maka zuciya ba, sai dai kuma zan ci gaba da abun da na san shine gaskiya. Zan ci gaba da zama Krista. Sai Yesu ya zo ya nuna mini inda zan tafi. Dadam mening niyatimdan yalmaydiganligimni ko'rib, tuqqanlarning hammasiga meni xoin, munofiq bo'ldi deb aytadi. Shundan keyin bir necha oygacha hech kim mening bilan so'zlashmadi. Gashi ka sha. Yanzu baba za ka bani guba in sha? Kai ka sha kawai. Na neman alfarma gurinka. Menene? Ka bari na yi addu'a. A'a.
in za ka yi addu'a ka yi amma wannan bai shafe ni ba ka sha kawai Ya annabi Isa, ina shan wannan guba saboda kai, raina yana na a hannunka. ka je ka kwanta Dadam tuqqanlar bilan men o'lgandan keyin jasadimni daryoga tashlamoqchi bo'pti ekan. ku sa mai ido Ular meni qachon o'ladi ekan deb kutishdi. Ammo men kirib yetib qolgandan keyin menga hech nima bo'lmadi. Yerim kechida ko'nglim ilishib, talog'a chiqib yondirib etdim. Ondan qaytib kirib yetib qoldim. Qattiq uxlab ketibdim. Shunday qilib menga hech nima bo'lmadi. Attiganda turib, odatim bo'yicha dadam bilan salomlashdim. Dadam o'lmaganligimni ko'rib, nihoyat g'azablandi. U darhol mahaldagi oqsoqollarni chaqirib, Yonatan bilan hiliqi Injil ustozini qo'lga olishga kuch kiritdi. Keyin viloyatdagi bosh qozi hukm chiqarib, meni etib o'ldiradigan bo'pti. Kowa da kowa na da labari yanzu aiko yanda aka yi da dana yanzu na ce shiga ɗakin shi Shu kuni kashliga dadam hamma tuqqanlarni yig'ib, atdiganligiga meni o'ldirish uchun plan tuzdi. ta je a ja tare shi a wajen kai nake so ka je dajin nan ka tabbatar cewa ka tare shi kana je a tare shi a dajin nan Daidai baba. ka je ka zauna da mutanen da kake so amma ni kam ba za ka yi zama da ni ba har abada ka tafi ka tafi ka bani wandon nan naka da takalmin ka tafi zo mu je Ormanlıqdan o'tvatsam, kaynimdan bir yog' kelib menga tegdi. Azob ichida yag'ish qildim. Og'riqning azobidan hushimdan ketgilib tasli qoldim. O'q zallik bo'lg'achqa jinimni saqlab qolish uchun uni darhol tortib etdim. O'qni yulg'unimda qadalgan yerdan shunda qon chiqib ketdi. Shu vaqtda Alloh Yonatanning bir qo'shnisini meni qutqizishga avatibdi. U bizning uy atrofida ovchilik qilib o'tibdi ekan. U uyimizda bo'layotgan ishlarni obdan biladi. U meni ko'tarib yo'lga apadi. Dal shu paytda bir mashina kelib qoldi. Shuning bilan ular meni shahardagi cho'ng bir doktorxonaga olib qo'ydi.
mening barliq doktor haqqimni Yunatdanning jamiyatdagi qarindoshlar to'labdi. Больницада bir oyda yetib davolandi. U yerdan chiqqandan keyin Yunatdanning yeniga berib, 1,5 yildak turdi. Keyin dadam mening u yerda turayotganligimni bilib, meni islom sobiga pash qildi. Neticede ben kolga elinip yarım yıl türmeni yaptım. Türmeden çıkkanda saksılar öz kolu bilen beni dadamga tapşırıp verdi. Öyle yenip kelgandan keyin meni e'tiqodimdan yandirish uchun dadam barliq urug' tuqqanlarga menga yaxshi muomala qilishni topiladi. Agar men Aysadan yansam, dadam menga tegishli mollarimning hammasini berib qo'ymay, yana 3 xotin olg'ishliq pul beraman deb va'da qildi. U yana agar men o'zining royiga boqsam, burunqi ishlarga salovat qildiganligiga va'da berdi. Shuningdek keyin men 7 oydak mol boqdim. Tuqqanlarning hammasi menga yaxshi muomala qilgan bo'ldi. Lekin men o'z e'tiqodimning asta-asta susishib ketayotganligini sezdim. Dadamda barliq tuqqanlar meni e'tiqodimdan yandirish uchun bor amallarning hammasini ishlatib ko'rdi. Oxiri men keskin bir qarorga keldim. Kashigo. Na kwana ba. Lafiya. Sannu ba. Sannu ko. Ka zauna can. Ina so in magana da kai game da mata da zaka aura. Na riga na gama sirrin komai. Baba, ina godiya ga abun da kai mini a rayuwana. Amma ina da wata bukata wanda ina so kai mini. Faɗi bukatanka, zan yi maka. Baba, zan gaya maka. Amma wannan bukata Yesu ne kawai zai iya biya mini. Menene Yesu zai baka da ba zan iya baka ba? Ka faɗi guda ɗaya. Baba, za ka iya bani rai madawwami? A'a, ba zan iya ba. Baba, tun da ba za ka iya bani rai madawwami ba, bayan da za yi in bar Yesu almasihu. Shunda qilib, men yana uydan ketishga majbur bo'ldim. Uydan ayrilib, Jos noyisiga berib, 2 yil turdim. Bu jarayonda uyliklar bilan hech qanday aloqa qilmadim. Keyin dadamning doktorxonada ekanligi, uning men bilan ko'rishmoqchi bo'lganligidan xabar topdim. Baba. Dana. Kai ka aiko a nemo ni? Kai mun gafara dana. Yi maka gafara, Baba? Na yi maka laifi da yawa a cikin rashin sani. Kuma ka shiru.
Baba, an na riga na maka gafara tuntuni. Amma ban taɓa roƙon gafara a wajen ka ba. Littafi mai tsarki ya umarce mu yi gafara. Ka rike wannan Allah naka da karfi ɗana. Zai iya zama Allahnka, Baba. Allah na? Ban gane ba. Menene Baba baka gane ba? Kana gani zai karɓe ni bayan dukkan zunubaina? Ai, Allah shi mai ƙauna ne. Abu guda ɗaya kawai ke bukata. Nawa zai karba? A'a, kyauta ne, Baba. Wata irin kyauta ne wannan? Kyauta ne ta Yesu almasihu. Ka karbe shi ya zama mai cetonka. Za ya baka rai madawwami. Za ka karbi wannan kyauta, Baba? Na so irin wannan kyautan. Baba, bari mu yi addu'a. Ka faɗi wannan bayana. Ya Yesu almasihu. Ya Yesu almasihu. Na zo gabanka ka yafe mini zunubaina. Na zo wajenka ka yafe min zunubaina. Ka zama Ubangiji na da mai ketona. Na son ka zama Ubangiji na da mai cetona. Amin. Bari addu'a don ka samu warkarwa. Kai mun addu'a domin in warke ɗana. Me zai hana, Baba? Allah ne mai warkar da mu. Ba na so in warke ɗana. Yanzu a shirye nake domin in tafi in samu Yesu. Dua qilib 3 soatdan keyin dadam jon uzdi. Jon uzganda uning qalbi shundoq xursand, dili oromlikqa to'lgan edi. Dadam jon uzganda o'zining nega borganligini biladi. Manzilga yetganda Hazrati Ayso bilan bo'ladiganligiga ishonadi. Dadam bilan o'tirsimizdagi ko'ngil og'riqi biz yarashib qolgan dal shu asnoda Xudo ularni butunlay saqaydi. Sizchi do'stim, gunohingizdan xoli bo'lishga tashnamisiz? Bana quloq soling do'stim. Alloh bo'lsa tasalli va umid berguchidir. U sodiq, haqqoniy va odildir. Ayso bo'lsa Allohning nijotlik yo'lidir. Biz faqat u orqaliqla mangulik hayotlikka erisha olamiz. Gunohlaringizdan yenib Allohning iltifotini qabul qilsangiz, u cho'qim sizni qutqizadi do'stlar. Hamda Alloh sizni o'zining nijotlik yo'lida minishga da'vat qilyapti. Siz bugun qalbingizdan Aysoga o'rin berishga tayyormisiz? U quchog'ini kang ichib sizni kutmoqda. Uningga iltijo qiling do'stlar. U sizning hamma ehtiyojingizdan chiqadi. Bu dunyoda sizni yetaklaydi va u dunyoda o'zining hozirga boshlaydi.